Pinia berta nampak lang kon peprang kardom karbi anglong. TK News ke lang arada tumapan. Nili berta thana bang phi morom phang chupi pensi berta nampak lang kon ipo. Pini phirang ke penang pale berta arjupon pamesinang. Ini itu songkrok event joint press conference itu karena itu kecito teklong po lapen labangso electric media channel pensi undung karbin lomarat lapen karbin lompen angtan itu karbin aphan si kami mesena alam ke tipon po lapen mesen alam ke kacini aphan alam to atwar silong po ni report piglo lapen songjal pangkuduan sampai coro part piglo bangsong ring along kecito kelong po sini tum damtang tarik Nifai Fli September ekor damlo lamdon citoglo la sopi pinian bangke proxy lo nitum dipu wanglo atumi Guwahati mate Kamrupen nitum labangso kat lamdon kasi toko puthak ada pen bangsi karcho abang punitum citonglo Kamrup district alapen Moregaon district Nowang district Hojai district lapen Karbi Anglong district ana bang pangrupeten district ho Kido akarbi atum si akarbi lapen kaprek akhe atum tame labang solong nitum lamdon apan karcho teglong lo karbing long langdam lo nang parokwa pendang lo parokwa dengang dokmuka langhin sentar haurangha tiniali mukulia manja lapendang dikuan laso karcho bang ini tum teglong lo si ongdu matum lason kenengi do karcho bang awe laso ekor ke ninggang sama son kali kusame atuni labang so bang sini tum teglong lo karcho bang a dispur pen Kamrup district pen dakar biang long district kan kami karcho bang haro bang ko bihek kia kamu abang ko tum teglong lo la jang tum bancoro lo labang so karcho kelong ko lalu bang so ekor pen ajok sini tum kamatha mai tum ke teglong la lo ekor long kido ba lamdon long kido alam kido ana bangke nitum song thok tum sambe kapachun etjapan lapen kapachun minong ke klem japan itu donation sipen kam klem ponji lapen labang so ekor la bangke karbiang long arat lapen karbiang long adangpi lapen karbiang long pen kapre ka district kido tum hans kame labang so ekor pen he chingkuri lapen he phanali guji nitum ning kilo el bangso ekor sarkar pitom pa implementation apan Delhi sarkar central government lapen Assam sarkar Guwahati lapen Karbi Anglong Tembokhet Karbi Anglong Autonomous Council jabang ko tum salang tum same labang so implementation lapen kapachuna panalong ongdung nam chitodun po lapelang tum tame sansedet pen labang so kapachuna ngeng nam cherak dun po nitum ka chuning rialam ti chepak lang kono kado niltum kamat hagla hello kapet political tunsi pachun di la some tum kamat hawe kapet ekor implementation pan kapachun labang ke chikloer company inform labang joint monitoring some goverdi prangke kak chipret do san non ai court long tiklang mate chikloer company form kan sing ko betal dia company la ekor pachun dia pan kapela sa tas ke wang di MSC election nang li rock some nitum labang solong matanong taching wai tang awe lapen itu kamat pada lo jong si implement nangi bote 125 plus amendment non dampo la ekor de pinon chiklo jonjoni kete parliament session do ko association nong sila bangsa amendment make dampo so amendment ka padam yo kan kini to ana to war ka chira ko lapen pressure tipo atu pate bok ko chief minister lapen MP to pa lapen home minister ta to war kan kete so pressure people sa to kete bok si implementation ke wanda to kamat ado la sila sing tempo lapen la election aku kami to kamat kami lapen kita me pasana wilang singwai dawe si mo pinang klang ni mene sana to kamat kata ngawela kamat katang to kok lo pun menang to pacaran to maklang sila son to rangi la son to kok di pusat itu la son ke make dam thai ulang kita singwai udah Stat 34 seat ke ST function long so function reserve lo aposi nirudun ning ke thai mo mota na kesi henwe ko ke long ve tinga hun to mata silahai ke matha nirudun mong bidi sure lam te pa choice la so man deng de lo lapen la seat ke lam the chak ban lan huri ire nan ne do open do no ini to do no function son na open ko do pila hen to mane di masa ka hai mane ka de hai price no so si hai
Silahai pen kumane teman ke ali tu NG pan kalili kalang lang rat pan ke pamangku kalili kalang lang la ekor klaim atu pan ekor ke cetok atu pan ka bok ucap la hai pan kalili dan gitu itu hang tonte tapi hang monjin democratically way ko tonte asolam ngalo de 244 ya chapter ma close play 244 ya chapter ma close play la sobat continue claim bom ji bolam stop tahun nang li tunang kami BTR long game bolong kusun sih kita mau lah ni dah so amunit tum anda so som tum anda ke status moment claim pelu bicara dah kita betul tum moment lah so claim play tapi ni tum 2010 kan negotiation pangceng lo akian man ke PGC ke ajar ko tum tanang gandel lo akian ke PL ke ajar ko tum tanang gandel lo UPL ajar ko tum tanang gandel lo sekat tu ni tum patai abe cingwasi je non government to polisi abe MP Horan Bihanda maiden speech untukelo. Dia non mati government of proposal avela. Ke proposal lawi purute ningkan ningko chongke ta chonghong warat kuma. Asolam da bangbi. Asi aso bang ni tu akhi kachingwa ya ko pache ton tusi. Otan master pen chingwar chit aja kon kopila betulan. Kaso modalities bang ritusi ini la solam don mamache tokhong. Aben ke laso implement pameka dia pan bang ke ni tu ma open do chairman ta. Ro la lo cetok sole akam hijolo kali itu implement kan patai ada monitoring committee itu mesti quarterly kasubang konsi implement ma pen ke itu specific je non NDA government na tumke langgam tamina tum BTR tuning BTR kan 75% ke harada implement en asilan itu ma ta ning je thela lo hai on NDA government atum mangke omethang UHM lo Inal Home Minister milang ni methangsi ada commitment CP ko je itu prabjin pen lahai close samukha implement apana claim pipo pura da kado kawe umusi chaklo asli tuna so pathak se rinji the public TK News pen pinya berta lapuan si kanton pun iglo kardom